Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Bahsi YouTube kanalımızdan qatnashuvchilari, ko'rarmandari, жалпыңыздарга салам. Бүгін 2020 жылдың 26 декабры. Biz бүгін Алай жергесіндебіз. Сіздерге базардағы малдар арзан болуп атабы, кымбат болуп атабы, кандай болуп атат сіздерге маалымат берип кетебиз. Анда месе мына сан уйлар жактан баштасак. Мына уйлардын пародасы Simmental деген парода уйлар экен. Мына жерде бирөө сатылыптыр, бирөө баа болуп атат. Ошо ана тишин көрүп аткан уй 77 миң сомго сатылыптыр азыр. 77 миң сомго. Мына уй 77 миң сомго сатылды дейт ушуну. Мынаусы 77 миң сомго дейт. Ya Nurzaman. Zaman. Ya Nurzaman. Vallahi uyda para çıktı. Mınauсы 72 миң сомго сурап аталар мында. 72 миң сом дейт. İçinde torpoğu var, boz uylар экен. Мынаусы кунажын окшойт. Буну 70 миң сом кеми бар деп турат буну. 70 миң сом кеми бар. Simmental пародасындагы уйлар экен. Россиядан келген дейт. Жетимиш миң сом дейт. 5 тутуган уй экен мынау. Торпок эркек ургачыбы? Ургач экен бул торпок. Süt kança litre берип атат, саар кеч. Salle geliyor. Жаңы эле туулуп тур да. Жаңы эле туулду дейт. Aka bunumuz kaç mынасы? Боз бу кысыр бу? 55 миң сом дейт, кысыр уй экен. Торпогу какта бунун? Жашычы, жашы. Эми туса экинчиси болот экен да. Бирди тууган кунажын экен. Брат, қалайсыз? Брат, кунажынды канчада атасыз? 50 миң сом кеми бар экен бул кунажындын акчасы. 50 миң сом кеми бар. Чоң уй боло турган кунажын экен. Жақынырақ айтın. Aka кунажындын акчасы канча болду? Kунажын eri kemi vardı da. Боз кысыр бы? Boz kısır belgisi lazım. 50 миң сом кеми бар дейсиз? 50 миң сом кеми бар экен кунажындын баасы. Боз кысыры белгисиз дейт. Нар жагында торпогу турат. Торпогу ургач торпог экен. Бул торпок башка экен. Отдельный сатылат экен. Бунун баасы канча отдельный? 25 kemi. Торпоктун баасы 25 миң сом кеми бар экен, ургач экен. Бул баласы эмес экен да башка экен. Aka kançada atası bunu?
29 kemi var diyor. Urgaç torpoq ekan, 29 ming so'm kemi bor. Ya buranda torpaqlar ha bir buracı var. 29 ming so'm kemi bor deb turadi urgaç torpoq. Ben getir. Uzun çaçak var. Aka, mana torpoqni qanchada o'tasiz aqchasini? Vaşinlik var. 36 oda. 36 o'tasizmi? So'rayam kabisa ne deb. Urgachi Unajin ekan. Unajinmi torpoqmi? 36 ming so'm kemi bor deb turadi. 36 ming so'm kemi bor. Torpoq ekan. Ana 30. Buna. Buna narxı 37 metre kaldı. Narxı. Turadi. Yarım Ana olgan. Hazır da sveji yani. Buradan çoğunluğa. Qanchaga so'rab o'tasizlar buni? Qanchaga so'rab o'tasiz? Qanchaga so'rab? 35 ga. 30'lar. Mana qarani 35 ming so'mga so'rayapti. 35 ga so'rasam kichkina berdi oda. 35 ga so'ragan ekan, kichkina kam bo'ladi debdir. Urgachi torpoq. Ya buna Qashqaning bahasi qancha buna Qashqaning? 28. Eko bir deyil o'xshaydi ha? Ya buna Urg'achimlar erkak ekan ha? 28. Qashqa Urg'achi torpoq 28 ming so'm kemi bor deb turadi. 28 ming so'm kemi bor. Buna olgancha buna? 35 ming so'm kemi bor deb qizilda. Bu erkak ekan biroq. Urg'achisi 28 ming so'm kemi bor, erkagi 35 ming so'm kemi bor. Alay rayoni Gulcho mal bozori to'g'anlar. Bozor bahasi YouTube kanalini ko'rib o'tasizlar. Bozor bahasi. Tartib qo'ydik pandani. Qancha so'rab o'tasizlar? Ha, 25. 25 ga. Qo'q torpoqni 25 mingga so'rab o'tadi. Urg'ach torpoq. Qo'yib ber tushakka. 25 mingga. Sen bor, xizmatdan qo'yib ber. 25 ming so'mga so'rab o'tadi ko'k torpoqni. Az maz qo'shsang berem deb turadi sotuvchi. Urg'ach torpoqni 25 ga so'rab o'tadi ekan. Jo'lgirasin qo'shsa berayim deydi. Erkekning bahasi qancha ekan? 33 ekan. Bozuş. Erkek torpoqni bo'lish bahasi 33 ming so'm deydi. Bo'lishi 33 ming so'm kemi bor deydi. Erkek ekan. Alaydın torpoq bozori. Da bo'zdi qancha deysiz mana? Mana 23 bin lira. 23 ming so'm kemi bor deydi. Urg'ach torpoqlarga narx qizilicha. 26 kemi var. Narxi qizili 26 ming so'm kemi bor deydi. Urg'ach torpoqlar ekan. Cho'ngi 26 ming so'm kemi bor, qizili 23 ming so'm kemi bor deb turadi. 31.500. Mana 30 kemi bormi? 30 kemi bormi? Qizil torpoqdan 30 ming so'm kemi bor deydi. Qarasi olsa 28 ming so'm deydi. Qarasının dağı kemi bo'ladi. Cho'ngi 30, kichkinasi 28.
Aka mынаны канчада атасыз? 23 ming so'm kemi bor ekan, urg'och tirpoq. 23 ming so'm kemi bor. Qayrimdulqa sağ boshqa preslarga Mına qizilda qanchada otasiz aka? 35 ga bor. Qancha qoldi mana? Qizil Qashqa tirpoq ekan. 35 ming so'm kemi bor deb turadi. Qizil Qashqa 35 ming so'm kemi bor. Lan bu asığa çeken? 30 ming. 100 so'm bu. 30 ming so'm kemi bor ekan, urg'ochi qora torpoq. 30 ming so'm kemi bor. Aka mına torpoqni uydum bahsi qancha deb atasizlar? Qanchani qilgan bu? 100 ming so'm ekan uydum bahsi. 100 ming so'm kemi bor. Mana bu torpoq ikinchi torpoq ekan. Torpoq erkek ekan ha? Torpog'i erkek torpoq. Bahsi olsa 100 ming so'm kemi bor. Tuğandar, biz qo'ldan kelishincha bağlarını bilip berdik. Qata kemchiliklerimiz bolsa kommentariga qoldirib qo'ysangizlar bo'ladi. Biz ikinci chiqarilishimizni boshlaymiz. Bizning kanalga qo'shilib elek bo'lsangizlar, astında podpисаться knopkasini bosib qo'shilib qo'ysangizlar, bizning ikinci chiqarilishimizni dag'i ko'rsangizlar bo'ladi.